फ्रंटलाइन ने चुना था जू ज्याने जूता मतसे ज्याना चौपी पत्रकार पिनेको सुरक्षा ध्यान भी मुख सुचा फयापको इन्टरनेट या माध्यम सुरक्षा या सक्ता उपाय छला दिशा सकल पत्रकार पिनेको स्वास्थ्य या चुटाका से भी उसाया पिन्टुना नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबु भाइरस कोभिड-19 पाखे सुरक्षित जुई उकियानिटी मार्क्स डे तारन्ता इबिया साबुती लासले सुन नाप्ल्याबले भौतिक दूरी कायम याना दिसा जीगो सुरक्षा या त ध्यान दया सरकार यहीको प्रत्येक इनार पालन या मुआ को छेन पिहा मौने हुलमुल मया हुलमुले मौने पुलिसको महु उचित आहार या ध्यान तया दिसा थगो शरीर या त निगो नसा तुसा जग नया दिसा मनिंगो छुन नेटो नि मया ल नियम कथा शरीर या त मक्कोटो ने अनुशासित जीवन शैली देखे नियमित व्यायाम या तनाव मुक्त जी सकारात्मक विचार या उचित आहार उचित विहार और उचित विचार या ध्यान भी थाना सुरक्षित जी सकसिगो सुरक्षा ध्यान भी नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबु नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबु या नेबया कोभिड-19 सचेतना जाजो जोजोलपा नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबु या कोभिड सचेतना को पाखे न्याकवा चंगु सचेतना जाजोया न्यू बो फेसबुक पाखे सूचना दिपि सक्षित दसलु स्याना चना जी दबु या केन्द्रीय दुध तेज नारायण महर्जन पाखे थौ नेपाल सम्बत 1140 यो लाठो पुनि अथे तयाउ यहाँ पुनि यहाँ जिउ छौ त जिउ नख तर विश्व निंक निनातौ कोरोना भाइरस या महामारी याना जी थुली त जिउ नखन अनि खना त मरे तो भाइरस छिटो जगमको विश्व याते दामल कलि निचो लाका चंदे कि स्वास्थ्य याते जगमको अर्थतन्त्र समाज राजनीति कासक्ष फुक्क फुक्क याते निचो लाका चंदे विश्व याते न अति भन्न निचो लाका चंगो तो भाइरस लिसे ल्या त सायद पनि त विश्व समुदाय छयान चना सुके विरुद्ध खोप देखि या सुज्या चना नेपालले खोप गुब्ले तको भई तो भाइरस अझन नेपाली जनसमुदाय त छु गजा प्रभाव लागी अथे नेपाल वैज्ञानिक देश छु यान्छन त बारे सिकेको त थया ज्याजोले या भि यो थजाउए जिज्ञासा नेसया लिस दिनिति थौ फेसबुक लाइभ नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्राज्ञ डाक्टर दिनेश भुजु या त थन बनाता याउदो वेकलिसे चिस कोरोना भाइरस विरुद्ध या खोपे विकास हो मेमे पछिया त कया दवालेउजे छयान वेक बारे फकुतानी अकने वेक त एकुशन नास्का प्राज्ञ वैज्ञानिक कथा मस्यु तर नेपाल भाषा छया एकुशन मस्युजी वेक थम नेपाल भाषा वरिष्ठ साहित्यकार नाटककार न ख तौसया सिनियर न्हय वेकन थराप्या ह चया नेपाल भाषा डक्ले त जिगु शिल्पा श्रेष्ठ शिल्पा ट्याक दिदि हुँदै वेकया थराप्या हमुना बायावंगु लफु अहे नेपाल सम्बत 1104 वेकन श्रेष्ठ शिल्पा ट्याक दिउ ख अथे वेकया नेपाल भाषा अनुवाद ज्याचंगु जापानी थराप्या हमुना कथि जुम मनु भारतीय बाखया नेपाल भाषा अनुवाद यता तोपी डला खलाय बाख सफु तिर्ने त हुँदो कंकने वेक कोभिड-19 यातकया देश विदेश वैज्ञानिक जागरण परिचालन व अध्ययन यावजा व्यस्त जाचना दिदे आवेक नेपाल भाषा वरिष्ठ नाटककार व नेपाल विज्ञान तथा प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट्रा राज्य डाक्टर दिनेश भुज्यात लस्कुसिया
याजोले एको लस्कुस्टु डिरेस सर त लस्कुस्टु सर आपन सुबा कर्ची थो ज्याजो या मु नेसले वन्य सर पाखे जुमो थो चिक्चरम जिज्ञासा दु वसुगु तानी छिथो नेपाल भाषा खेय त कया ख सर आ नापा नाटक चया श्रेष्ठ शिल्प नापो त्याक दि जुंगला तर थंकुने भाषा सर बिसु थलो बिसु क्रेडिट गुण खुन्छन् दमुर थथे छाथे सर गब्बे पाखे बन्डे थे लिपा आना छ जिता आमथे न्यासा त पि पासपि मजे अब न साड एजिया पासपि तेज थन्यापि पासपि प्रदीप साके थन्यापि पासपि सजिता न्यासा तै मोड्यु जियान जिमा अले नाप छौ थो चाहिँ आछि ख्या बचिनी बछि त्यहाँ जुल मुखे खछु दास चाहिँ जिपि जिमिउ पिडी नेपाल भाषा जिपि लगाइजियो नेपाल भाषा जिपि किस्म लगाइजियो ख उक्यो छौ कारण ढोका उले झि नेवा भाजको मखो देश चंगु सक्ने भाइ त अले झि भाजको मखो वो भा लाइपि जाति पिन्त न कोटेलु ज्याजुल राज्य सरकार अले वो राज्य वो सरकारी त ग्वाली यही मनुते छ एजिया उकियो विरुद्ध उकियो हाथ्या जिपिन दनोजुल अले जब देश जस्तो बहुदल व्यवस्था होला 1990 ले अले लिपा हान 2006 ले गणतन्त्र होला वोबे धुंका भाषायु विषयले नाप्सिबे यकोहे चकन छौ प्रकार धा लोकतन्त्र दौजुया छित सम्मेलन यादन ठाकु मजुला मखला छित जुलुसे यामा सा ठाकु मजुला आछि एकाडेमी देका न छित ठाकु मजुला एजिया जित छजुला स चाहिँ छगु गुगु युद्ध जिपि बनाउ ख को युद्ध चाहिँ जिपि युद्ध कोचाउ हेला मुखु कि छु हत्तको प्राप्ति जु निम्ति छौ प्रकार जिमके आलस्य चाहिँ बहु थे छौ दोस्रो कारण ठोजुला अनि तेस्रो कारण सुजी बाँदा छ चाहिँ ठठो लजगान जुइमाल होला जी चाहिँ विज्ञान अप्पो लगे जु यो जुल अले विज्ञान जित योको साल का जित एजिया जिउ चाहिँ ठुके विज्ञान योको लगे जुइमाल तर जि थन्यापि जि भन्छ जि नचाबले थन्यापि पासपिया तेज थन्यापि पासपि योको खने मन्तका हजुर एजिया चाहिँ बुलुम ठो बच्चा तापाउला ढेथे जु जितल लगे जु ठोस सोता जि थे चोंग तेज सर तया दिला हजुर सर सर तैला युद्धला कोचाउ मर्ने सर तैदि थे जिमसा आशयाना सर पाखे हाना मेमियोन दिपा थदो बनि खनी जी सर त जिमसा आनन थदो पे बनिबी सर पाखे चाहिँ यो कुची चाहिँ सेजिसी जो नेपाल भाषा पाखे चाहिँ दै जिमसा आशयम छ ना सर आछि मुने सर पाखे भने जियाथोङ कोरोना भाइरस बारे कोभिड-19 गुगिता ताई यो बारे छि थोङ खला बला या त बुझ्नु छ एजो जी सर त छौ जो नापौ नि सर छ राख छ आ विश्व महामारी निकि गठन थलो वइ गो कोरोना थे जो भाइरस ख थो बोलिन्यु चाहिँ गछि ज्या ख सर थो चाहिँ छा छरे महामारी गठन वइ छा ख थे बारे चाहिँ सर बच्चा छुचा जानकारी दिया दिला हस तेज अठो ठौँ भतिजा नेवाटे निम्ति माइपुगु दिन होला तेज हजुर सर यहाँ पनि खैदेछ इन्द्र जात्रा धका रही होला छिटा ढोलाको दिन होला ठौँ हजुर छिटा चाहिँ तै मतलब नेवा पिन त नेवा जाति त नेवा राज्य त कोट्यागु सुरुया हो दिन धामलका होला हजुर के ठौँ दिन चाहिँ भतिजा उले न्याइपु मजु झी थो यहाँ पनि हुनु झी पराजित जी सुरु जुला तर कम से कम आठो गु कोरोना भाइरस होइछ हुँदो होला गु चाहिँ कोभिड-19
ना तस्का जेनासँग दु तस्का न्योने वैसन कम से कम थुके चाहिँ जी बच्चे जी मालका जी दे मतलब टोटल ह्युमैनिटी ला बच्चे जी माला होला मानवता है बच्चे जी मा अवस्था ल दया दु उके मध्य न अत्याकी नेपायो सभ्यता नेपायो संस्कार संस्कृति भाषा साहित्य कला प्रविधि विज्ञान त गु झ्याका चौपी गु जाति ख नेवा जाति ख इपिला झने थोपाखेर सजग जिमाथे तागा जित तेज छारासा थौछि सोइदि छ नेप्ले होला दक्षिबे ससुपी जाति देवे छिपी होला आठो छि कोभिडियो बिसले खलान्ती तो भाइरस बिसले खलान्ती थुके गु चाहिँ असर पर्यो जिया छौको बिसले खलान्ती चिन्सको सोइदि छ यको चाहिँ नेवा समुदायले न वइसोपि दु आजिएन धागा होला एजु निम्ति दक्षिबे नाप छिस ध्वाथुके माओ ख छपी थन यको थो छिउ खनिन बि नेवा पासमे जु निम्ति न जितो नि थन सौकी पले जिगे न बसे जि होला तो बिसले यकै खला बला या माथे छौ थौ चाहिँ पासपिस तो प्रदीप जुला छपी जुला छिपिस थो निथन दिला तोस्कै चोछ्या बहजु थैट चाहिँ छिपिस निरन्तरता बिमाथे दागा आ चाहिँ तेजनी रड्यु गु न्यस खने तो गु भाइरस तगा भाइरस नेवा भा देके दुना छिस तेज मोरे गुण थे छ आ छिस नेपालीलाई जीवाणु रा तयाल ल विषाणु हजुर जीवाणु मखो हजुर थोगेरा थोयु चाहिँ जु विचारे छक जिया सतिमन दाइ पिन्दी होला ज्याठमा भएको ख अथे भाषा मेपी नदु रमापति बाजे पिन्दु होला ये न यको दु खपे न यको दु येले न यको दु छक जु विचारे झिसा छक ठो ठैटे छु नाते उ ख छक झिसा नाछो छुके दस जिउ गला तेज थोछौ झि ज्याजु गानी थयो एनीवे थैट चाहिँ तेज जीवाणु धै मखु थैट विषाणु धै जीवाणु धै चाहिँ जीव जुला जीव अणु जीवाणु होला हजुर जीव प्लस अणु जीवाणु जुला तर भाइरस चाहिँ जीव मखुका तेजिया थैट छिस जीवाणु मध्याका नि थैट हजुर जीवाणु दे ब्याक्टेरिया अहिले विषाणु छाड्याएर चाहिँ विषयो अणु जुलगा थो होला 20% ढ्याब्ला मनु ग्याई होला लिचिली छिक्ने लिचिले मा 20 तै वासन 20 खने होला वासा छु वासा छि यको भबिया दिल्ला छ सुजी 20 विनि होला 20 विनि एके चाहिँ विषाणु ठगियो ना विषाणुका चुकाटाउका संस्कृत गाठो त नेवा भाषा चलाए चिज खला आठो विषाणु यो चाहिँ उत्पत्ति ज्ञान जुल धै विषयले यो विषय चाहिँ ठगियो ख छै यो विषय चाहिँ चाहिँ आठो चाहिँ थौसिबे गुली वर्ष 128 वर्ष 128 वर्ष न्यो खगाठो 128 वर्ष ढाब्ला कोही प्लाउ खजुल होला ब्ले चाहिँ वैज्ञानिक त्यो चाहिँ ज्याब ढागा होला ज्याब चाहिँ माइक्रोस्कोप जकै ढुगा ब्ले अले वो माइक्रोस्कोप ढाठुके फुख लुके फुख ने चाहिँ ब्याक्टेरियाका नक्तिनी छिन्दै दिल्ने जीवाणु होला ब्याक्टेरियाका हजुर अले छि ठो निठनला मन्छिटनला वख सुरोट यो छि सुर्ती दाइनी होला सुरोट सुरोट भबियाला छि सुरोट भबियाला म त नसन जिबिन आपना पटने याना नाबा मस्त स्कुले चलाइ कलेज बनाउले छि बजान सालिनी होला बजा साली दुनियाला वो बजा चाहिँ देखि गु हडुनी बजायो ह छुराइ छिसो किदा बजा नै होला हजुर छिटा छिटा दैपट्टि मगु तराइनी छे हेमा होला हडुगा हो यो टोब्याको डाइ होला अले हय चाहिँ 6 प्रकार हो
छुखण्ड र जी प्याच दैने सो प्रकार यो छुखण्ड टका हो के प्याच हजुर हजुर रङ्ग ठ्याङ खण्ड टका एजिया अले वो टोबाको कम्पनी मन्ट चाहिँ ग्याटका सारा चाहिँ ठौसो सचिव स्विडन यो खलान चनोजी अले उब्ले चाहिँ सुरोटोन्यु जी बजा सालिउ सिर चलनका ले सुरोटोना बजा साला मनुष्यगा मसुगा उब्ले मनतेछ ओके रोग लेखे जगा मसुगा इंसान दुनी एजिया चाहिँ उब्ले ठो इन्डस्ट्री रहिला उद्योग सुरोट्यो उद्योग सिक तजागा उब्ले सिक तजिगा उब्ले ढिबयोको कमेको उब्ले होला अले वो इन्डस्ट्री बि मन त ग्याटगा काफसाट आठो थो चाहिँ टोबाकियो थो चाहिँ तमाकियो चाहिँ छि सुर्तियो हले ठया वल्ला साले टोला खटम जुइ रगाले वैज्ञानिक टेठावनका अले वैज्ञानिक टेठावमले वैज्ञानिक टेसा थयग 16 नासो दे ठेन्टु सुक्या 16 माइक्रोस्कोप 16 छुये लुके मफुम सके ब्याक्टेरिया लुके मफु अले एपी चाहिँ अलमल जलगा उले लुके मफु होला सने सने चाहिँ सुइड पिड निएर टगर लुके मफ्टगा तेज हजुर अलि लिपा लुयावल गाठो गुले लुयावल ढासा चाहिँ जब इलेक्ट्रोनिक माइक्रोस्कोप दै पत्ता लगे जल उले लुयावल गा खण्ठुला मुखला चाहिँ हजुर नापा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक माइक्रोस्कोप दैपति मरु नापा चाहिँ जी वो सामान्य ल्याबे जी हि जाँचे दुनी हि जाँचे माइक्रोस्कोप जक्कदु होला वो हि जाँचे माइक्रोस्कोप जक चाहिँ उके चाहिँ ब्याक्टेरिया जक खन्दै युगा भाइरस खन्दै मखुगा एजुया चाहिँ वो भाइरस चाहिँ लुके मफुगा असर चाहिँ दु असर छु जस्तो वो टोबाको ढल नि होला असर चाहिँ खन्दु तर वो ग्याम खट ठोया रूप गठे रंग गठे ठोय चाहिँ संरचना गनिया लुके मफुगा वो तर लिपा जब इलेक्ट्रोनिक माइक्रोस्कोप चाहिँ पत्ता लग्या त वैज्ञानिक देश अलि ठो चाहिँ दुया ह ट्याबले चाहिँ विषाणु यो अथवा भाइरस यो आविष्कार चाहिँ झिसदा ठौसिबे 100 सचिव स्विडन यो खजुल अलि लिपा चाहिँ सुजुल राछ वो पत्ता लग्या जुइडुका ठो चाहिँ घेना ठो उत्पत्ति जुल रहि बिजै छलफल जुलगा छलफल जुल आटकै हिसाबमा चाहिँ सोंगु चाहिँ थुक्यो सिद्धान्त दुर्गा ठोक्कने जी जो छ चियाकना छ जो जो छ चियाकना तो न्याइपे लगे न्याइपु मजु हानो तो विज्ञान ख अपोज ग लाबे छिक पनि भाइसे चलाउगा मोक्रो छगु चाहिँ ठो चाहिँ विशेष प्रकारियो ठो विशेष प्रकारियो विषाणु जुल भाइरस जुल ठो विशेष प्रकार जु निम्ति ठो चाहिँ चलायमान जीव हो होला चलायमान जीवले छगु जीव मेगु जीवनी बेले आफै चाहिँ उत्पादन जुदै छौदुगा आफै स्वतः एक नम्बर अले दोस्रो चाहिँ छुडा हसे चाहिँ मखो ठो चाहिँ छगु विकसित जीव ठो चाहिँ छौ प्रकार टोफ्यु ठो टका चाहिँ छौ प्रतिगामी सिद्धान्त दै छौ दुगा दोस्रो सिद्धान्त अनि तेस्रो सिद्धान्त छुडो रहेछ मखो भाइरस दै चाहिँ सुरुवातै वो मय ठो छारा सा पृथ्वी सुरु जुल ठौसिबे त्यहाँकी करिब करिब 5 अर्ब नि होला 4.5 अर्ब टका 4.5 अर्ब वर्ष नि हो पृथ्वी सुरु जुल उब्लेला चाहिँ थन चुए जीव मरु जीव सुरु जु चाहिँ करिब करिब 3 अर्ब वर्ष त वो जीव सुरु जुबले वो पहिलो चाहिँ सुरुजु चाहिँ ठो भाइरस तका थाइ कारणका तै मतलब भाइरस तै जीव न मखु निर्जीव न मखु पृथ्वीले नापा निर्जीव ठो निर्जीव जीवे वेट चाहिँ गु चाहिँ छौ छि स्वान दुनी ठो स्वान चाहिँ भाइरस ओके चाहिँ भाइरस चाहिँ पहिलो दैन छौ सिद्धान्त र सोंगु खण्डुका का सर आठो गु तो भाइरस उत्पत्ति खना जुल सर आठो कोरोना भाइरस छ चीन सुरु जुल गाटाइ तर थो चीने चाहिँ गुग्न सुरु जुल खथ्यो कोरोना भाइरस चाहिँ त्यहाँ हो ठिकै नेबिस जङ ख छौ दुगा ने ठोसले लाल्ला सा चीने हो सुरु जु बले जी अनेगा चीनेगा जी हजुर
जिन मसु जी चाहिँ छनु वो जी जी टुचा या त जी वनो अले अन वो टुचा या ठासे टट रंगो टेलिभिजन तैतेगा अले टेलिभिजन है चाहिँ ठो वुहान दैला वुहान यो बिसले खूब समाचार वइचनगा अले जी वो चाइनीज पासे के निनागा ठो छुरा हो ठो वुहान यो कोइ वला बा कते अले वन थालगा ठो चाहिँ थे वुहान है अनि अस्पतालले चाहिँ थे ढुगु प्रकार यो चाहिँ लुए छौ खण्ड त वो लुए सिक ज्ञानबु अले वो लुए यो ना चाहिँ ठो सार्सी ढुगुपट्टि रूप टेका थालगा अले एरगा थाल एरगा थे जी उले जी अनतिनिका आ खोजुलो ठो घनो सुरुजु दै विषयले होला खासै चाहिँ आयुपट्टि गु कोभिड दै नि आयुपट्टि गु कोरोना भाइरस दै नि ठो कोरोना भाइरस चाहिँ धाकी ठुक्यो चाहिँ खुगु रूप दुका रूप मखु अवतार रहेगा अवतार रहेगा खुगु अवतार दुका ठो चाहिँ सिक्स्थ खुगुगु अवतार चाहिँ आछिसं खलञ्चनु पटिएगा ठुक्यो पहिलो अवतार चाहिँ सार्स का होला सार्स दा गाडैका अले अन्य अवतार मर्स दैन छौदुका अन्य अवतार खुकगु जुलगा अले पहिलो अवतार गन वला दैले गुमे से हङकङ वला रगाइ दाइ चलन दुका वैज्ञानिक ते भने सारा से दक्षिण ना हङकङ ए वो रगा दै जे हङकङ दा दाइ दुका छौ अवतार अनुवला सार्स्यो मेरो अवतार चाहिँ हुँगन मिडल वेस्ट दा दाइ दुका मिडल वेस्ट हामीले छिथो साउदी अरब कतार जुनि मध्य पूर्व दा दाइका अले ठो दोस्रो अवतार जुल अले आयो ठो अवतार चाहिँ गन नाप्लाको पत्र लगाइ जुरा छ दक्षिण नापा चाहिँ नक्तिनी 26 दैदिउ थे वुहाने पत्र लगाइ जु खगा तर जिन छौ खदा नि ठन्टा लाग्यो ठोक कोचा नि हो जिन छौ खदा वो छुरा लास चाहिँ जि हालसाले छौ हालसाले रेडट जि 2 महिना नि हो जिन छौ वैज्ञानिक रचना बनो वो वैज्ञानिक रचना छुचोइटल लास चाहिँ चीने चाहिँ ठो गु आयो कोरोना भाइरस वे झ्यौ है ठोहे प्रकार यो चाहिँ कोरोना भाइरस फ्रान्स खने दु नि दै चाहिँ वो दुका फ्रान्स प्यारिस ओहे जुया चाहिँ ठो ठ्याक्क गन रगा ढ्याबले छौ प्रकार ठो अनुसन्धानीय विषय ख आई त चाहिँ अधिकांश वैज्ञानिक त अधिकांश मन्देशमा ढाठु चाहिँ ठो टेक्सवेन नाम चिने खण्डु दै चाहिँ खखा सकल थो आ गो कोरोना भाइरस से ता थोने कोभिड-19 गानो ढावेन छौ थो कोभिड-19 तैचौ चाहिँ छाख सुकार्न ठो चाहिँ बडा ढाठुके माउ खने त्यस पासपि चाहिँ एकदमै ढाठुके माउ ख जस्तो आ छिबिसँग ठाउँको नै यो नानी न त हुदु नि होला हजुर सर स्पेनिश फ्लू रगा होला आउ स्पेन अथेर हेटिन एबोला हेउन नानी न त हुदु ला छपिस इबोला हजुर हजुर छिटो जी धाए इबोला ढेउ चाहिँ वास्तव वो भाइरस मुखु इबोला ढेउ खुसियो नागा खुसी छु नदियो नागा अठेर हेटिन दु वो चाहिँ इबोला ढेउ अफ्रिका यो छ खुसियो नागा जे बागमती धाथेन दु विष्णुमती धाथेन अनि पि पासपिस वो देश पि पासपिस यो कुछ दुखे आउ जीवन निम्तिला एबोला ढेउला ठोला पवित्र नदी थो गए छि त बागमती विष्णुमती धाथेन ओके ठो नदियो नाम छिपिसँग चाहिँ ठो वेयो ना तैबले जिम त तस्ख मर्का परे जुल रका धाउ दुका नि हजुर जिसन पाठके मौका एक नम्बर होगा दोस्रो स्पेनिश फ्लू रका ढाला हजुर स्पेनी बि मन्दिर गन्या जी छ छै दैदि संसार छित चिदुके मजि तस्का चिदुके ए दैथेन जब चाहिँ ठो कोरोना भाइरस होला चीन तो अमेरिकन देशमा चाहिँ चाइनीज भाइरस दैबेलका चाइनीज ते त चिदुके मजि दैदि संसार अवश्य जी चीने नगा जी चाहिँ उबले जी चोनचनो सियान ढाउ ठासे ठो गन वोले ठो वहाने वो अले चीने दुनिया न चाहिँ वुहान भाइरस तै बेलका ठैट वहान इब मन्डेर गया चिदुखे जुल जै होला हजुर एजिया ठयाउ किसिमयो बामलाओ प्रकार यो गु नामाकरण दुनिया छि चलन दुनिया नापनापा भति जा हाकुल दा ए हाकुचा लागला है होला छाक मजुल दा ए छाक रगा रही होला
बच्चा चाहिँ चिरिको मजुल ल्याउँछ छोरा चिरिको अडगा है होला चिरिको होला बाँला नाजु लगा होला तुई काजिन बाँला नाजु लगा छि बामला ना ढाइ नि ला ढेप अडगा है होला यादुला छि तेज अले भटी त खला मसला ग्वाज अडगा है ह ए रेठेन तो बामला किसिम ना छुकी गु मनुटे चलन्दु नि थो चलनी त बन्दै या त थया चाहिँ रोग्यो नायु बामला चलिन त बन्दै आएर चाहिँ थो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO है नि वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन चाहिँ थोयु ना कोभिड-19 ढका छुकु कोभिड-19 ढा सुले लासा कोरोना भाइरस डिजीज 2019 ढा हजुर सर कोरोना भाइरस डिजीज 2019 इट छोटकरी कोभिड-19 ढा होगा 2019 हो जे ट्रेड चाहिँ 2019 ठुके छौ जि अझ खकने जब ठो कोरोना भाइरस खण्ड त कोभिड खण्ड त ठो ना छुके न्यो यो को ठासे दुख जुलका ठोइद जस्तो जि अमेरिका यो छौ घटना जि चाहिँ बनौ ठो चाहिँ अनयो अखबार बनौ कि अन सचावन थेगा जि सचावनी ला जि सचावनले सचावमले मिसामचागा हो छिया छे म्यामचा थेन चिदिक भि छिन्चा र छिङ्कुरहरु म्यामचा सचावन चाइनिज गा हो हजुर सर मुमचा चाहिँ चाइनिज गा सचावमले वइट चाहिँ सचाके मुखुडा सचाय मुखुजको ढाउ मुखु वइटला अने सपुजना ढिनमिनी याटका वइट छासिउला त्यो छ चाइनिज छिमसा याना ठौ चाहिँ ठो भाइरस वला ढका चाहिँ वइट सिक बामलागा व्यवहार याटका हो ठन्या व्यवहार यक्को लगा तेज यक्को लगा अमेरिका जको मुखु अस्ट्रेलिया जुल चीने दुनिया जुल इन्डिया जुल जुबिचारे येन जुदेमा झिसम्म सुजको होला एज या ठोइट चाहिँ दिकेट ठोइट चाहिँ रोकेयाट ठोइट ज्या आठकन चाहिँ हो अमेरिकामा राष्ट्रपति होला आठकन चाइनिज भाइरस हेमुत्य अनि होला ओके ठो चाहिँ बामलाओ किसिम ना छुकियुगु परम्परागत वो परम्परा ट्रान्सलेटेड टोडुकेट बन्दै आएर चाहिँ ठोयाउ जित चाहिँ त्यो तस्के खुसी लगे जो का त्यस दाइदिस मेरो हजुर सर आठो कोभिड यो नाला बालाउको ठाए तौजुल विश्व स्वास्थ्य संगठन तर आठो भाइरसलाई छित बामलाउ असर लाख चौधु फिट चाहिँ पनि उपाय सुझी सर फिट आछो थो ठौकुनेला खौइ चौधु खोप बाग मेयो थेपदी उपाय दैमुख ढगा न वइ चौधु ताथे खोप बेदक उपाय जिला सर छे बा ठो थौकुने चर्चा विषय ठोजुला पनि उपाय खोप दयु चाहिँ तेज अस्थायी उपायका ठो अस्थायी उपाय छ अस्थायी उपायले ढल्ला छ जस्तो उदाहरण निम्ति चाहिँ थौ यो घडी ने जिन झिठन चलो थौ यो घडी संसारे कमसे कम न छुम मखुसा गुली दुरास चाहिँ निसवो झिङ्गुगु 219 वटा भाइरस तुका संसार हरेक वर्ष छुमोक्सा न्यागु निसे झिगु नुगु भाइरस त पट लगे जियुगा हरेक वर्ष आठोगु 219 दु उके मध्ये चाहिँ ठोक कोरोना भाइरस छौका अठेर हेटुन्डु छि नापा टकै वइनी होला स्मल पक्स भाइरस त होला वन छौ भाइरस का अले हेटुन्डु पोलियो रहिसु नि होला छपिस छियो सर पोलियो छि भ्याक्सिन न बिदु होला पोलियो न छौ प्रकारको भ्याक्सिन का अन्याउ चाहिँ यको दुगा एजुया भ्याक्सिन ले चाहिँ गेरा साथेज छगु लुइ त निराकरण यही उपायका हो 26 दाइ कि आयो कोभिड-19 इट भ्याक्सिन लुइ देखि होला सुन समस्या भएको हो त्यहाँ वेडुङले नि भ्याक्सिन ल दे दुङला हजुर आएन चाहिँ विश्व 31 वटा सुई छगु भ्याक्सिन ल प्यावे दुङला उके मध्ये खुगुला चाहिँ परीक्षण भने दुङु
एज ए भ्याक्सिन त प्यावे तर त्यो भ्याक्सिन छुके निम्तिले कोभिड-19 तो गु चाहिँ कोभिड-19 नि निम्ति जक्क जुइका तेज तो गु कोरोना भाइरस आयो दुनी ठुक्यो ना चाहिँ सार्स कोभ 2 रायुगा ठो भाइरस ना चाहिँ नि सार्स कोभ 2 रायुगा सार्स कोरोना भाइरस 2 रायुगा ठुक्यो ना थोइट जक्क ठुकिन चाहिँ निराकरण याइगा थोइट जक्क ठुकिन चाहिँ पनिका तर हान कलेला चाहिँ मेउ नु वेफु एजु निम्ति भ्याक्सिन चाहिँ ख 26 ढाइदिउ थे ठुके उपायला ख तर स्थायी समाधान मखु कने हानु नुगुपट्टि भाइरस चाहिँ वेफु नुगुपट्टि भाइरस वेबले हान्न चाहिँ मेउ नुगु चाहिँ भ्याक्सिन पत्ता लगाए मानि थाउ खस आछिन यनि फुगाजी ए खस ठुके स्थायी समाधान छुले बको ठुके स्थायी समाधान छुले रहला छ ठुके स्थायी समाधान दे विज्ञान दे ज्ञान ज्ञान छु उत्कृष्ट ज्ञान का त्यही मतलब ठो भाइरस गएन चाहिँ सरेजियो ठो भाइरस चाहिँ सुकठ सरेजी छा सरेजी ठो ज्ञानै दक्षिण तरु उपाय का छिटो दिन छौकने खकने आइला छुलेर हल्ला सा 26 वो अति नान्य नाटो दैनी हला एड्स चाहिँ नान्य नाटो दु छेरे सर एड्स एचआईभी नान्य नाटो दुनी हला एचआईभी एड्स ला एचआईभी एड्स ठौं टकियो हिसाबे छुमुक चाहिँ गुली मनुष्य त छिके अन्दाज दु छि खनागा का आछिन नाजो जित यस न्याय आजिन छिके यस न्याय का तेज एड्स ठ्याक्कैला पछि मोरो छ नेपाली जनसंख्या गुली दु तेज नेपाली 2 करोड 3 करोड उलिएका का एचआईभी एड्स छ प्रकारको भाइरस ख होला ठो चाहिँ गुब्ले बोडा सा सन् 1980 अन्तिम दशके होगा ध्याबले से ठ्याक स्विन डटगा 30 वर्ष डटगा ठो स्विने यो दथ्वी एचआईभी एड्स 3 करोड मनुष्य दुगुडुगा छिपट्याजु पट्याजु माला वैज्ञानिक हासिलले पट्याजु ये माला मग आ 3 करोड मनु मछि सित आ ठुके चाहिँ बचेजै उपायला हिसा सिलनी छ सिउनला एस गेना सरेजी रहि सिउने वो चाहिँ एस जुम मनियो हि खासेना हि वो बिरिया रहि मगला सिमेन्ट रहि बिरिया वो सरेजी युगा उके एड्स चाहिँ वो हि वो बिरिया सरेजी उपाय बन्ने याद ध्यान हो बन्नका ठौ चाहिँ झिउ टले एड्स समस्या दुनी मरु समुदायले दुनी होला तर वो फैले मजुनी छ वो फैले मजु कारण छु वो फैले मजु कारण छ विज्ञानका विज्ञान देबले छिके ज्ञान दत नि होला छिके ज्ञान दत नि ज्ञान छु ज्ञान मस्तिष्क ज्ञान ए ठुला हि सरेजी एजिया चाहिँ फो एड्स जुबी मनुटे हि मेपिन्द बी मजु रहि सिलनी होला एजिया भन्नु ए रेथिन मेमेन यक्को वेडुगा छिटा होला जस्तो उदाहरण निम्ति छिटा कि डायरिया डिसेन्ट्री राइनी होला छिटो झाडा पखाला नाप छिया टले मनुष्य नि हैजा जिया हैजा इद सुराइ छि झाडा पखाला रहि होला कलेरा रहिनी ठंगले मनु मसिनी होला झाडा पखाला मनु मसिनी होला छ मसिले हल्ला छ मन्डेज के विज्ञान दत्नी ज्ञान मको ए विज्ञान ज्ञान मगाठो ज्ञान गाउ चिज मकुठो विज्ञान माठो साइन्स मा विज्ञान छुट हल्ला हल्ला छ चाहिँ फोर ल टोन्डा हो कलेरा जुइरका ढाल्ने होला एजिया ल चाहिँ सेमा डासी वेकेमा ल डाका टोन्डा छ चाहिँ ठो रोग फैले जी मकुठका छिस सिल्ने हो वो विज्ञान यहाँ छिस सुजुल ठौ चाहिँ छिटा ठोल लोए चाहिँ छिस मल लगे मजुल लोहे लगे जुइ अवस्था न छिस छुया जीवन जल पनि होला एजिया छि चाहिँ मसिटका नरल छिरा सिने होला ए डेटेन्टु आठोगु कोरोना भाइरस जक मकु कि थन्याउ किसिमगु चाहिँ यको कने कंस वइपतिगु भाइरस ख उके बचे जी निम्ति ठुक्यो विज्ञानै देखे वो चाहिँ स्थायी समाधान का खास अर्थगु कोभिड 19 जी ख फेब्रुअरी चाहिँ ज्ञान अथवा विज्ञान चाहिँ फिट पाखे बचे जी विज्ञान चाहिँ छुजी देसरा ठट्टै त गने छिसगु खलन चनु कोभिड 19 कने ठक्कै विज्ञान छुले हल्ला छ
सम्भवतः ठो चाहिँ छिट जुनोटिक्स त गाला जुनोटिक्स त चाहिँ प्राणी पाखे छिटो हो प्राणी वो प्राणी छुदै बोले गुमे गुमे स्या चाहिँ छिटो पाङ्गोलन त गाडा पाङ्गोलिन त नेवा भाषा सुराइ जी मसिलो तेज खे भाषा चाहिँ सालक त गाडा गाला सालक दाइ अले सालके गनवलर हल्ला चाहिँ ब्याट त गाडा नि सी समेरा समेरो अले वो चमेरो वलर गाडा गेना वलर हेले छ मनियो गल्ती याना हो मनियो गल्ती रही छुरेर हल्ला चाहिँ वो चमेरो रही चाहिँ गजब चीज खनेका दो नि तेज चमेरो रही चाहिँ गजब चीज छाड हल्ला छ चमेरो के यक्को भाइरस दु खनेका चमेरो के भाइरस खला चमेरो जको मुख खिचाइ के न दु होला जस्तो रेबिज दाइनी छ रेबिज हजुर वे खिचानी यही पनि रेबिज दाइनी रेबिज ला खिचानी खिचासवे नि होला चाहिँ वो ढोइ के देगा ए रेसिन्टु विभिन्न चाहिँ जन्तु जनावर तेके भाइरस देगा विभिन्न भाइरस देगा वो जन्तु जनावर भाइरस छिटो बोल्दा हसाले छिटो जुयुगा आठो कोरोना भाइरस खलागला ठो कोरोना भाइरस चाहिँ सम्भवतः गाने आठो विज्ञानी हो आठको नस अध्ययन दिया छ भने सम्भवतः ठो चाहिँ चमेरो ब्याट चाहिँ छिटै बोला रहिलो गेना बोला रहिलो चाहिँ ब्याट छिटो न्याना मको ब्याट छिटो वया नयाँ मको छिसो ब्याट नयाँ छिटो जुगा खठलो मुखला चाहिँ ए जु निम्ति बचे जु उपाय सुलेर हल्ला छ मनुटेसन थया मुआ मरु ज्या मजे लगा मुआ मरु मतलब चाहिँ प्रकृति मबिउपट्टि अप्राकृतिक ज्या मजे लगा एड्स नला अप्राकृतिक ज्या होइन खस्यु होला हजुर खस एचआईभी नला अप्राकृतिक मैथुन होइन होला छिन्छु ओके प्राकृतिक जुटला मस्या नि समस्या मरु नि जब अप्राकृतिक जुइ छुजे समस्या होला ओके प्रकृति झिट छु चाहिँ झिट नियम बिउ ख प्रकृति यो नियमे चने चाहिँ स्थायी समाधान ओके एक नम्बर एट छ छ आठ के मालगा आ दुई नम्बर चाहिँ विज्ञान सुराल्ला चाहिँ विज्ञान सुराउडु धाउदु चाहिँ ठोगु चाहिँ भाइरस का कोरोना भाइरस ठो सरेजुई उपाय दुका ठो गेना सरेजुई ठो चाहिँ झि ड्रपलेट दाइगा वैज्ञानिक भाषा ड्रपलेट दाउ चाहिँ ई मुखला ई जुल झि घि जुल खकार दाइने झि खलाइले गु झिउ फोक्सो प्याउ दुनि उके सरेजुई दाइगा उके सरेजुला ओला रोक्या जुने मजु बोला चाहिँ छिसा रोक्याजु गेना रोक्याजु काप भुना रोक्याजु काप रहेछु मास्क छिसा मास्क भुना हल्ला चाहिँ वो रोक्याजु लगा एक नम्बर छौ ठोका दोस्रो चाहिँ वो गु ड्रपलेट धाइदु नि वो ड्रपलेट चाहिँ तापक्क टक चाहिँ उके यात्रा या मफुका वो चाहिँ छिसा वो परीक्षण याना प्रयोग याना न स्वे ढुगुदु वैज्ञानिक के प्रयोग अनुसार चाहिँ 2 मिटर अप्पो तापाको वनी मफुका खटुला होला 2 मिटर तापाको छा वनी मफु ढासा छि गुरुत्वाकर्षण दुनि तेज हजुर जस्तै भटिङगरा छिसा आक्से वाछेबले भटिङगरा क्वान्टु वइनी होला हजुर फुटबल छु आक्से छिसा लाकमा च्याबले हानो कुटु वइनी होला ए रेठिन्डु युठो इ न बे कुटु वइका ग्रेभिटेसन हेना होला वो गन्डालाको क्वाइले छ 2 मिटर क्वाइ खटुला क्लाछि एज या छि 2 मिटर तापाको चने होला हजुर खटुला होला 2 मिटर तापाको चने सुजी छिवजी चाहिँ 2 मिटर तापाको चने मानव जिकेका मानव जिके कोरोना भाइरस यो चाहिँ वो दुसा जि खलाबले गुजु इ खलाबले इ प्याउइने श्वास प्याउइने वो श्वासले प्याउ गु चाहिँ कोरोना भाइरस का 2 मिटर न्याउ है ओला कुट्यौ नि त्याले छिटा छिन मुक्त ओके जि डिस्टेन्स चले मालका 2 मिटर यो डिस्टेन्स है होला तर हाछि वइनी छि हाछि वइनी हाछि वइले मिलिमिटर सिउला हो 25 मिटर टको वन फुका हो हजुर खटुला खला छि हाछि वइले ए जुया चाहिँ हाछि वइले छिस यहाँले छुयामा छि रुमाल ठेकया रुमाल चाहिँ टोपीमा लगा ल रुमाल मोर्छ छुयाले रुमाल मोर्छ चाहिँ छिटो छुरै ठोकिदा सुल्या सुल्या नै मुला थे सुल्या ठेप पनि उगा ठे सुल्या ठेप पनि उगा ए जुले चाहिँ वो तापाको भने फै मुक्ता नक्तिन दैठेन्डो जिन छ नि छिटो 25 मिटर रहिला बाबा उला चाहिँ यो के तापाको भने के हजुर होला ए जुया डिस्टेन्स मेन्टेन या दोस्रो कारण होला तेस्रोले चाहिँ ठो सरेजु कारण छलेर हल्ला छ वो भाइरस चाहिँ जस्तो छि ठो कापी जुल मुखला
अरे ढेटिन टु ठो मोबाइले जुल मुखला अथे ढेब जुल ओके चोन्चुनि उगा ठान्चुनि उगा सोनु पिनु मुआ उगा घन्टो मुआ फुगा हो एज या छिसँग वो गनगिन ठी वो ठीले चाहिँ छिसँग बरोबर लासिले उगा सैनिटाइजर पे उगा लासिले उगा साबुन लासिले उगा साबुन लासिले वो चाहिँ वो गु चाहिँ भाइरस का वो खत्म जिगा एज या ठो सैनिटाइजेसन धाइ लासिले वो सैनिटाइज ठो चाहिँ तेस्रो उपाय जुलगा होला अहिले मेरो छु बाँकी नि मेरो उपाय चाहिँ या मानव छिटो लगे जुलगा लगे जुला आइसोलेसन चुनि क्वारेन्टाइन धाइने होला सेल्फ आइसोलेसन चुनि चौथो उपाय ठो जुलगा पाँचौँ उपाय मानव छिटो तस्कै समस्या जुल्ला चाहिँ अस्पताल हो अस्पताल आइसुले चोनिमाल आइसुले चोना छि सास अक्सिजन आदि क्या तर छु गल्ती यान डिमोटेड हल्ला सा छि चाहिँ ठो छि तुलसी हो हर नया मुखला अथवा चाहिँ ठो छि पालु हल्लु ठैया नयाँ ल्याकेरका छि बिचार यान डिमोटे सो जुइ मको छिटो छिउ चाहिँ गु शक्ति दुनी इम्युनिटी है नि रोग नपन ल्या शक्ति दुनी वो शक्ति बल्लाके त छि घाँटी साइबले क्वालटुनी हो बेग्लै ख तर छिटो वो क्वालटुना भाइरस चाहिँ छिटो ल्याकिरहेको चाहिँ छि विश्वास यान्दी पथे मेबले छि वो टोनाडीसँग हलु ल टोनाडीसँग विभिन्न ल टोनाडीसँग वो बाला उपाय खबो सारा चाहिँ छिउ ठो गप गिप के क्वाकाटै छिटो चाहिँ छि इम्युनिटी पावर इट चाहिँ वो चाहिँ लेङ्कातै तर छिटो जब लुए जुइ ढुङ्गा जित चाहिँ ठो छुराई ठो हलु ल टोना छि पालु ल टोना लङ्के ढगा छि चुना दिमिले जि भिगतिनी छि नेवा पास ख होला वेग नेपाली कांग्रेसमा नेता नखनी ये चुम छि येले वेग मन्टनी होला अले वेग क्या भाजो चाहिँ निठना दिउडुगा जिउ तस्क तरौं गल्ती जुल तस्क तरौं गल्ती छुलेला अल्लाह चाहिँ जिम बाइट मखे फुजी खास तर बानन वे ढैदिल हलु नाटने बाउ ढैदिल पालु ल टुने ढका ढैदिल हलु ल पालु ल जग टोंका जी जु तस्क गल्ती जुल काम निगा व चाहिँ वेकल चोया दिउदु सक बनानी छ का ते जिउ ख योको जुल लागि छु छिउ ख सिबा छिउ ख पास ने थो यो कोइ ख चाहिँ सिके खन चुन रुसा थो यो कुछि मोसु बिसि चार पाखे यो कोइ सिके गो तर आथो मेरो चाहिँ आथो गु नेना वन्छन गु ख आथु त चाहिँ डिस्टेन्स याना उता छु भदा पनिउला जे जुल आतर आथु याना चाहिँ छित थो नागाबन्दी थो सले एकु प्रब्लम गइ छु जुल अदो अवस्था चाहिँ छिस छु खोपे वल हासा त के थो चीज त छिस वके आफै ख लागि अथवा आथो खोप चाहिँ यदि आ देखदोनु न दैल सरगु खु नेगुला तयारै जसो त थुबी चाहिँ खोप त चाहिँ नेपाली वाइफाई अवस्था नेपाली त थो थि पाखे चाहिँ पनिफाई अवस्था चाहिँ गेज छ गठि पहिले खोपियो ख दोस्रो ख लागा पहिलो ख सुरा चाहिँ छि थो कोभिड यो सिलसिला छि चेन्ज गो चनिबलेला उत्पादनला मन्ट हजुर सर उत्पादन मरिबला कने गेना लामुटु चुलाक्यो उके ठुक्यो चाहिँ पहिले ठो थैटक छु पा दुरै चाहिँ गुछि सुरि निठन दिला वो चाहिँ एकदमै ढाठुके माउ ख हजुर छिन ढाठुके माउ ख छुरा सपासपि एक नम्बर है थो कोभिड-19 योगो पेन्डेमिक ढगालाइले विश्व वैश्विक महाव्याधि रहेका थैट सक भन संसार सक भन जुको महामारी ख वो छौ प्रकार यो चाहिँ वो चाहिँ युद्ध गाठो तो चाहिँ युद्ध लडाई गाठो संसारे चीज इतिहास ग फिका सोइदी छ संसारे सोंगु चीज चाहिँ लडाई बले गुब्ले बन्द जीव होगा लड़ाई बले सोंगु चीज बन्द जीव होगा एक अस्पताल का स्वास्थ्य सेवा याद दुई कृषि उत्पादन का अन्न उत्पादन दैदिसला दुई अले तीन तालिम हो शिक्षा तो सोंगु खजाइ गुब्ले बन्द जीव होगा होला आ छिटा सुजुले हल्ला चाहिँ ठो चाहिँ गु लडाई यो चाहिँ गु छौ मान्यता दुनी आधारु सिद्धान्त खने छेस लोमंगा चनगा ठौ छेस छुया त सक्ने बन्दाबन्दी याना छौ जगत चाहेको लगा वो छले स्वास्थ्य सेवा अस्पतालला चाहने होला तर युला बन्द कृषि न बन्द
ठो शिक्षा न बन्न या मजुगा देश गैना चाकिले चाकिले 1000 उपाय पनि मरु छि डिस्टेंस चुना वापि जाया जिनि मजु डिस्टेंस चुना छि छोले जाया जिनि मजु हला कोनी होले जिनि मजु डिस्टेंस चुना ओके थोड़े चीज गु ठौ चीने यान्छ गु ठौ चाहिँ भियतनामी यान्छ सेके माल्ने छ क्युबा यान्छ सेके माल्ने छ बोले सेको छ छि सोइदि सले चीने स्कुल न चले जुइ ढुङ्ला कलेज न चले जुइ ढुङ्ला ए जुया छिस चाहिँ कोभिड उठो महाव्याधि जुन धगा फुक बन्दैन चुनिपट्टि मिले मजु ठुके निम्ति नियम दु ठुके निम्ति कानुन दु वो नियम वो कानुने देखे माला वो नियम वो कानुने जनता जनार्दन चुनमाला दक्षिण नाबला नेताजी दिन चुनमाला का नियम दुले छिन सोइदियाला जिता छ फोटो हो शिउला किनेला छ जो सर अच्छा फोटो खल मखुला मसिउ आठौं कने अनेक फोटो देका आयो जी भाजु दुनी नियर साग हजुर यही म भाजु विद्या सुन्दर आछि मसिमे पास पनि खला वेको वो स्वास्थ्य मन्त्री खलान्छौ छिव जिथे छौ छगुए सोफा ठोगु चाहिँ जे मास्क दुनी वो मास्क चाहिँ मटा छ वो बेटै त लगा बेटै त लगा सोफा तै त लगा हो ठन्या दक्षिण नाप कानुन देखि खमको कानुन त छुटाको कानुन देखि दला नेपालले कानुनलाई गुलिदु वो कानुन देखि पि मन्तो कानुन लागु भने प्रधानमन्त्री निसेकया राष्ट्रपति निसेकया मन्त्री निसेकया ततरम पि मन्त मेयर साहब निसे फुकेसा पहिले पालन आया चिन्ता हिजो संसार जित पालना जुदु पालना छ ज्या मुचोनी या छन् न बरे जाछौ जुल ओके चाहिँ वो नियम पालन या मा छ चाहिँ जुल अब बाकी जुल भ्याक्सिन यो खा भ्याक्सिन नक्सिन ढेन टु आटकै यो हिसाब सुमुक्सा सुई छगु भ्याक्सिन चाहिँ परीक्षण जिया संगु अले सच्ची मयाका भ्याक्सिन त सच्ची मयाका झनै सच्चीओ सुईगु मयाका सत्याटी ढाका सत्याटी संसारे ठोछराई प्रयोगशाला त अनुसन्धानशाला त चाहिँ भ्याक्सिन देखिले लगेजिया संगुदु उके मध्ये खुगु प्रयोगशाला त झ्योने दु खुगु प्रयोगशाला मध्येले एक नम्बरे चाहिँ बेलायती दु होला अक्सफोर्ड जुल अले वही एक नम्बरे हाराहारी चीने दु चीने चाहिँ छुम बखुसा जु बिचारे सोंगु चाहिँ ल्याब चीने दु ढाले पेंगु जुल मेउ छौ चाहिँ रुस याउदु रुसियो चाहिँ भति चाहिँ कन्ट्रोभर्सी विवादे होगु दु अले मेउ चाहिँ ढाटला उखे इजरायल बिसन ढाउदु अस्ट्रेलिया ढाउदु अमेरिका न ढाउदु फ्रान्स न ढाउदु यो कथा से ढाउदु अब भ्याक्सिन देगा छिटा वे माल्नी होला अले भ्याक्सिन छिटा वे त जिन अनुसार नेपालले भ्याक्सिन यो जिम्मेदारी kai चाहिँ यने चार्सी दैदुका नेशनल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल दैदुका राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद दु वो स्वास्थ्य परिषद चाहिँ अन वेकअप छ के हो चाहिँ गण सम्पर्क टेमा को यान संगु अब भ्याक्सिन तत्कालले वही मको चाहिँ तत्कालले चाहिँ जु बिचारे चिनिया भ्याक्सिन चाहिँ चिनिया टेट पहिले परीक्षण जुई नेपालले गु चिनिया त दुनिया वेकअप इन परीक्षण जुई वो दुगा तिनी छिस नेपाल टेट या जुई एजुई अथे भारतै न चाहिँ लन्डन हो वो अक्सफोर्ड हो भारतले जुइत्यंगु दु तर भारतले जुइत्यंगु जु ठुके छौन्यो समस्या त दुगा छौन्यो समस्या गु राछ चाहिँ गु चाहिँ कोरोना भाइरस दुनी नक्तिनी निटन हो सार्स कोभ 2 रायुला ठुक्यो ना सार्स कोभ 2 का कोरोना भाइरस जकब कोरोना भाइरस खुगु दुगा सो सार्स कोभ 2 चाहिँ शंका छु यान्छौ दु राछ चाहिँ इटालियो सार्स कोभ 2 हो चाइना सार्स कोभ 2 फरक दै दुगा भटी जस्तो छिवजी पानी होला छिवजी पानी मनुला मनुए ख मगला तर छिवजी पानी ए दैथेन ठु कोरोना भाइरसला ख तर भटी पामा ढैदुगा यदि वो पाटा ढल्ला छ वो भ्याक्सिन थी मटी ढैन दुगा छवा मटी न फुरैदु तर अथे ठगला जिमको जस्तो उदाहरण दिने पोलियो ढागाला पोलियोला चाहिँ
संसारे प्रयोग जिया चोंदु अठे स्मॉल पॉक्स जुनि जी टक यो न संसारे प्रयोग जुदु ए जे अपास कन मपामा जु साधारण विचारे ए जुसा तबिन ठुके विषयले अध्ययन चाहिँ जिया चोंदु हजुर सर अथवा जस्तो खोप त चाहिँ नेपालले न परीक्षण याउ ढगा वल्ला छ चाहिँ जुकी मोजी या कि जुकी मोजु गठे त अब चाहिँ नेपाल यो नियमन ठैट अनुमति बि होला ले अनुमति बि ढुङ्गा सुरी जु विचारे स्वयंसेवक त न्ह्यने वइ मुखला स्वयंसेवक त आज जस्तो धाकी या अस्पतालले चाहिँ ढाकी या स्वयंसेवक त मतलब का जी चाहिँ ठो भ्याक्सिन क्या ढगा ढाइपी वइ अहिले वेक अप इन परीक्षण यही ठो परीक्षण चाहिँ आपाइ त यही मुखगा ठो चाहिँ सचिव कमी त जुइका छ स्वयंसेवक त्यो अहिले वो ढुङ्गा चाहिँ अहिले डोलोन्डो मनु त्यो त परेबी ए जुया नेपाल सम्भव मरु धै मुखु सम्भव दु तर भति चाहिँ समय लाग्यो जुइका त्यो सर आथो कोपी ख असर नास्टेनु प्रागेन गदी अहिले आथो कोरोना सम्बन्धी थो पन्यो लागि वासा देखियो अथवा चाहिँ उपचारको लागि सम्बन्धी नास अथवा नेपाल वैज्ञानिक विषयमा छु जान्छौँ कि सर गरी जान्छ वासदेखि विषयले भ्याक्सिन विषयले सुनाए जान्छौँ मरु होला मरु खे आठोगु आयुर्वेदियो चाहिँ छु उपाय दैला रगा ओके वासय सिलसिला भटिभटि लगे जिया छौँ तर देखि नक्तिन दै थियो आयुर्वेद चाहिँ ठो लुए जुइ ढुङ्गु मम्नै त लङ्खीपट्टि मखु लुए मजुकी त उपायसम्म ख हो उके भटिभटि जिया छौँ दु वासय सिलसिला एक नम्बर ले दोस्रो चाहिँ ठोगु ठाउँको ने वइचो प्लाज्मा थेरापी ढगा रहिदु नि होला प्लाज्मा बियुपति वो प्लाज्मा थेरापी ने नेपालले सुरु जुइ ढुङ्गु दु ये जग मखु ये पिने न छिटो नेपाल मण्डपमा पिने न ठो चाहिँ सुरुया ढुङ्गु दु वो प्रयत्न चाहिँ जिया छौँ दु अहिले नि जेनोमिक्स तगा नक्तिने रहेथ्यो भाइरस यो जाति भाइरस प्रजाति ढागाला ठुक्यो अध्ययन न भटिभटि सुर्जिया छौँ त एकदम स्लो गा एकदमै ढिला सुस्तीका ठो छारा छ छिटा वो छिटा स्लो साधन कम ठो पाकेर ठोजुल अहिले मेउपट्टि ठोगु थो मास्क जुल मुखला अठेर हेर्नु पिपी राइ नि ठो छिठो वस भाइरस पछि जो वस जुल ठन्या ठन्या डेकी यो रोबोट ज्या जुल ठन्या ठन्या नास जग मखु राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र पि अन्य छ लगे ज्या छौँ मजु चाहिँ मखु लगे ज्या छौँ शिवाठो 1 घण्टा थी उनी थे चुन्न सर अन्तिम ने सर आ जस्तो नेपालले चाहिँ घुमु चाहिँ थो रिपोर्ट नगइसन ढाला थो भाषा चाहिँ थो भाइरस 40-50 हजार मुनुए सिआइटिन गाडे नगइसन ढाला आथे थो नास पाखेन अझ छु अध्ययन दु लागि सर अझ छु गुल्ताको इफेक्ट लगे दि गाडे ठुके चाहिँ खासै धामल दास वैज्ञानिकसँग अध्ययन यान्छन् हुदु जिन ओके दु ठो चाहिँ छ प्रकार यो भविष्यवाणी मखु ठो होला ठो चाहिँ अनुमान ख सुरु झिउ अनुमान सुरास चाहिँ भारत नाप्नाप हे झि वनी ढैपति दुख बीच वया झि भारत सिबेन झि अफको योको जुलगा छिठा होला ठुके विभिन्न कारण त देफु ठोटके हिसाबले छिके सक्सिने दुगे खजुल मुला छिटा गुली 40,000 नागे जुइदुला मुला आठो गुल्टको थिनी रेबले अन्दाज चाहिँ झिस सुन्जिया ठैट मा कथ ठैट नियन्त्रण या मुफ्त झि अनुशासन मचुन ढाल्ला चाहिँ 1 लाख ती हुने रहेको छ अनुमान दुगा संक्रमण नि संक्रमण शिवपति मको संक्रमण चाहिँ 1 लाख टको हुने रहे अनुमान दु तर वने मा हेर्न जरुरी मर्का त्यस झि अनुशासन चोन मा कथ झिस उपाय अवलम्बन याद दास वने मा मरुका तर आटकै हिसाब हुन्छ नि थौ यो हिसाब जुल्ला छ थो वने फुगा 1 नम्बर अब गुली मरे दैबले चाहिँ आठोला चाहिँ ठाकु मुखला झि चाहिँ सौभाग्यवश जीव मृत्यु दर एकदमै कम सौभाग्यवश आठको हिसाबमा झि एकदमै कम जो निम्ति उली मछि झि वो 50,000 थिंक चाहिँ झि सी मकुडे चाहिँ जीव छौ सामान्य वैज्ञानिक अनुमान सम्म ख तर नकिन दैथेन्टु 26 ठैट ढाकी या पर्सेन्टेज हिसाबले भनेका होला
संसारै अर्थको हिसाब उनीको छ 2% जुए मतलब 2% देखि चाहिँ सचिकै निमज लगा तर नेपालीले 2% नै मरुनी नेपालीको सिकेको कम होला एजु निम्ति नेपालले 1 लाख जग्गा चाहिँ धाकी जस्तै ठाउँ 40,000 गुली चाहिँ 200 टिप मनु पावन का बोला जति पाउनु त्यसले 0.8% गुली जुगैका होला 12% जग्गा वन्दा चाहिँ जु बिचारे छि अपास का मनु पावनी मखु त्यो चाहिँ जितो लगे जुगा जिज्ञामा अपास का छौखौ वो 1 नम्बरे दोस्रो चाहिँ झिस जि थो आछि समय सिरैन होला दोस्रो चाहिँ झि पासपिन्द ढामा ख 1 नम्बर झि त्रसित जि मजुगा ज्ञा मजु दै मतलब व्यवस्था दै मको त्रसित जि मजुगा 1 नम्बरे 2 नम्बरे झि अनुशासने चन्मा लगा नि अनुशासने चुके अनुशासने नक्ति नथेन ठो झि ठो मास्क तेउ सैनिटाइजर ठो दुनि नाज जिंकन ठुबि चन्माला 3 नम्बरे विज्ञानी त न्योने के का ठो सुंगु ख याद दास चाहिँ आइतो पा ठोए जुका तेजा ठोइ त कोचा गया ला एक घण्टा कोशी जेज बस एकको सुबह जिम त चाहिँ थो फेसबुक लाइभ सर थौ अमूल्य एरिया दिला दिनेश सर त एकको सुबह निसे थो जागो तालक त ग्वालियन दिपी नेवा पत्रकार राष्ट्रिय डबु नाय सुरजित बज्राचार्य कोरोना सचेतना कवय प्रजित साके निसे थु कवया दजपि मीना बज्राचार्य रचना श्रेष्ठ अनुप्राण हस्ना लवजु यात्न एकको सुबह अथे थु जागो स्वयदिपी चिकपी सक्षित एकको सुबह आशया कोरोना महामारी बाखे छि निसे विश्व यक्न मुक्त जी सकले कोरोना भाइरस बाखे सचेत जी कोरोना बाखे बचे जी सुबह Has success has totally. फ्रन्टलाइनमा रहेर आफ्नो जीव ज्यानको समेत परवाह नगरी कर्ममा तल्लीन पत्रकारहरूको सुरक्षामा सम्बन्धित सबैको ध्यान जाओस् साथै इन्टरनेटको भरपूर प्रयोग गरी समाचार संकलन तथा सम्प्रेषण गरौं सकेसम्म घरबाट बाहिर जान नपर्ने गरी कार्य सम्पादन गरौं बाहिर जानै पर्ने अवस्था भए सुरक्षाका सम्पूर्ण उपायहरू अपनाऊ आफू पनि सुरक्षित रहौं सबैलाई सुरक्षित रहन प्रेरित गरौं नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबु